Ramukije mwese abakunzi b'urukundo gatatu TV, muraho murakomeye murivyura iminsi myinshi, maze igihe ntavuga ubutumwa. Bene data, uyu munsi nje gushikiriza ubutumwa mfite bw'abantu baja muri family planning n'abantu basesa imbuto hasi cyangwa se intanga zabo hasi. Bene data, Imana Isiraheli ntinezerejwe n'ibyo bintu abantu bakora. Reka senge hanyuma mbandanya. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima kuri gitangaza, ndagushima ko wongeye kumpa uwundi mwanya wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, uhabwe icyubahiro. Nta yindi Imana iriho atari wowe. Ndirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, unzemwo maze nasame nawe uvuge. Ndakwinginze Data wa twese, undungikire umwuka wera kugira ngo Data wa twese anshigikire. Uwiteka Mana, ndakweretse abantu bawe, ndakweretse abari mu byaha. Ndakwinginze Mwami uzunguke isi yose, maze ugende ubakure mu byaha. Mwami Yesu, genda mu kabare, genda mu mahoteli, genda mu mpande zose. Data wa twese, ugende ukureyo abantu bari barakora y'ibyaha. Data wa twese, ndakwinginze umuntu ari wese ari bwumva ino video umuhe umugisha kandi umuhe gusobanukirwa. Urakoze uwera, sabye mu magambo make byinshi biduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Bene data nshuti z'umusaraba, reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 66 ku murongo w'9 n'uw'10. Nako ku murongo w'9 n'uw'10. Haleluya. Reka dusome. Mbega notuma baramukwa sintume babyara, ni kuhoraho abaza. Ko ari jewe ntuma babyara, noba bohe ramwinda, ni kw'Imana yawe ibaza. Haleluya. Mu bisanzwe n'umurongo umwe nihenze. N'umurongo umwe. Uyu n'umurongo w'abantu baja muri family planning. Abantu bagenda kwiteza ishinge za onapo. Abantu bari baragenda kwishiramwe ikintu sinzi nico nuko citwa ku kuboko, ngo bari baragabanya imbyaro. Reka subire mwino jambo. Iri ni jambo ryanyu bene data. Ku murongo w'9, mbega notuma baramukwa sintume babyara, ni kuhoraho abaza. Ku bantu badafite ino Bibiliya ndikunda soma, ni mugende mu gitabo cy'Ikinyarwanda musome mure kuramukwa gisigura iki. Kuramukwa n'ugutwara inda. N'ugutwara inda. Ngo sintume babyara, ni kuhoraho abaza. Ko ari jewe ntuma babyara, nobabohera mwinda, ni kw'Imana yawe ibaza. Bene data, nukuri bino bintu murabifinatisha, muriko murabifata kumengo ni mifino, muriko murafinata. Ariko ndakubwije ukuri, ibyo ngibyo uri kurakuruja muri family planning, ngo uri kuragabanya imbyaro, ndakubwije ukuri iriya Mana ikuremeramwo umwana igatuma uvyara, ntago yananigwa no kuguha abana ku rugero. Reka ndababwire bene data,
benshi muri ko muraja muri family planning, muri ko muragenda kwicira abana mu nda. Reka ndababwire, muri ko muriteza ishinge, abandi muri ko muramira ibinini, abandi muri ko muriteza ikintu, kwishira ikintu mu kuboko, aho hose ngo uriko nguragabanya imbyaro. Reka ndababwire bene data, hariho ab'Imana yateza kanseri, hariho n'abantu Imana yabahaye igihano cyo kugwara ibibyimba mu gitereko, hariho n'abantu Imana yahanye bakaguma bazana amaraso, bakaja mu maraso ibitarangira. Bene data nshuti, nukuri nimureke ibyo bintu pe. Imana ntago ivyemera, Imana ntibyemera. Iyo ibona wowe uri kwaja muri family planning, irakureba nk'umwicanyi, umeze nk'umwicanyi kandi uzi neza ko umukristo. Ndakubwije ukuri, namba uri muri family ya planning ukaba uri kuragira, ukaba uri umukristo, nukuri umenya ko ijuru atajya ufite nutihana. Ijuru ntajya ufite nutihana mwene data. Mbaye ndakubwira hakiri kare, kandi urazi ko ari icyaha ariko ukabikora uzi ko ari icyaha. Imana ntiyemera abantu baje muri family ya planning. Reka ndababwire, ndazi abo Imana mbese yahaye abana ku rugero, barasenze Imana, basenga bizeye. Imana irumva kurira kwabo, Imana ibonye ko bikwiye irabahereza family planning. Bishatse kuvuga ngo iki? Uko Imana yabaremeye umwana wa mbere n'uwa kabiri, siko mbese yabahaye hashize imyaka ingahe? Ese mwene data, kuri kurashaka family ya planning, ese iyo Mana ikuremera mu mwana ugiye kuvuga ko inaniwe kuguha abana ku rugero? Nukuri nimuhindukire. Nkabashaka kubabwira bene data, mwebwe muvyara abana mukabaniga, mukagenda mukabata mu mawese, mukagenda mugakora ibintu bibi kugira ngo abana banyu bapfe. Nukuri abo ngabo muri ko murica, muri ko muragira nabi, murabicanyi pe. Nimutihana ngo ayo maraso abari ko ngo abaveho, nukuri murarimbutse. Imana ntago inezerewe cyangwa se ntinezerejwe nuko ibona abantu bariko baricwa. Erega abo bana muri ko murica mw'abapasteri, muri ko murica mw'abahanuzi, muri ko murica mw'abantu uzenye abantu bakomakomeye, muri ko muragira nabi. Imana irababara. Muri ko murica abakozi b'Imana. Nimureke kwica abana, mureke gutwara abana mu mawese ngo mubateyo, mureke gukura mw'izonda. Izonda muri ko murakurayo, nimutihana muzarimbuka. Nimureke gukora ibyo bintu, Imana ntago ivyemera. Imana ntibyemera bene data. Imana yaremeye umwana we mu nda ishaka ko abaho, ariko ugaca ufata uwo mwana ukamwicira ubuzima. Reka ndababwire bene data, nimuhindukire, nimuhindukire mwihane, nimuhindukire mwihane, kuko Uwiteka Imana ntago anejejwe n'ibyo muri ko murakora. Haleluya. Abantu bubatse mugore n'umugabo, mwebwe mugikoresha prudence, muri ko murakoresha ama prudence, intanga zanyu mukazisha mu prudence, mukagenda mukazita mukazimena. Reka ndababwire bene data, Imana ntago ibinezerewe, Imana ntinezerewe. Burya ibyo byose muri ko murakora, nukuri bizabagaruka, bizabagaruka. Abandi nabo abagore bari kweresha mu presidency y'abagore ngo ntibatware inda. Mwene data, reka ndababwiza ukuri, Imana ntinezerejwe n'ibyo muri ko murakora. Urashobora kubikora kugira ngo nta kibazo, ari ikibazo kiriho, ikibazo kirahari mwene data.
ikibazo kiriho ni mwihane, kuko ndakubwije ukuri utiranye ntaje ufite, abaririmbyi bari kubaririmbana ibishinge, abaririmbyi bari kubaragendana amapidanse, abaririmbyi bari kubagendana ibinini. Ndababwire bene data, ni mwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Imana ishaka ko mwihana. Haleluya. Imana ishaka ko mwihana, ntabwo ishaka ko murimbuka. Reka dusome mu Itangiriro 38 ku murongo w'9. Turebe mu Itangiriro, dusome ijambo riri mu Itangiriro igice 38 ku murongo w'9. Bene data nshuti z'umusaraba, abagabo muri ko murasesa intanga zanyu hasi, abagabo muri ko murasesa intanga zanyu hasi. Nukuri ibyo muri ko murakora byababaje Imana. Murabikora si rimwe si kabiri. Ibyo bintu muri ko murakora kandi mubikora muzi ko atari byiza, ariko mubandanya mubikora. Nukuri nimutihana murarimbutse pe, kandi mubikora mwitwa ko muri abakristo, mukabikora mbese bikanabanezereza. Ndababwije ukuri nimutihana murarimbutse. Reka nsome ijambo ry'Imana, dusome. Onani amenya yuko umwana atazoba uwiwe nukwiyaryamanye n'umugorabo, akarekurira hasi intanga kugira ngo ntahonore mwene nyina. Urumva? Uyu ni Onani yarekuriye intanga ziwe hasi. Urumva? Yarekuriye intanga ziwe hasi. Kandi ubwo yabikoreye iki? Kugira ngo ntatere inda uwo bari kwaryamana. Arekurira intanga ziwe hasi. Bagabo muri ko muranyumviriza, nukuri ibyo bintu muri ko murakora ntago ari byiza. Nukuri pe, nimba uzi kuri umukristo ukaba ufite umugore wawe w'indowa, ariko intanga zawe ukazisuka hasi, nukuri uriko urababaza Imana. Reka dusome ku murongo w'10. Ico kintu Onani yakoze cyo gusuka intanga hasi, ico kintu yakoze cyari kibi mu nyonga z'Uhoraho. Ico kintu cyo gusuka intanga hasi cyari kibi mu nyonga z'Uhoraho, cyari kibi mu nyonga z'Uwiteka. Nawe nyene aramwica. Imana yishe Onani kubera iki? Yasheshe intanga hasi, yarazisheshe maze Imana iramwica. Mwene data, wowe ufite inkomezi zingana iki zatuma Uwiteka Imana atakwica? Wewe uri kurasesa intanga hasi buri munsi usesa hasi. Nububashe bungana gute bwatuma Imana itokwica wewe? Ko Imana yishe Onani, wowe ufite imbaraga zingana gute zatuma Imana itakurandura ngo igukureho? Ufite imbaraga zingana gute? Reka ndababwire bene data, bino bintu murabikora mugira ngo n'amahoro. Ndakubwije ukuri nta mahoro ufite. Nubwo uri murabikora nta mahoro ufite, ugenda ata mahoro ufite. Ni wihane
nutihana urarimbutse. Hariho agakorase kandi abarimbire buno buhanuzi buri mu gakorasi, mugatega amatwi, kavuga ngo ibyo urabikora nanjye nkahora, maze ukibaza yuko manye nawe nzabiguhanira byose mbishire imbere y'amaso yawe. Ibyo urabikora nanjye nkahora, maze ukibaza yuko mpanye nawe nzabiguhanira byose mbishire imbere y'amaso yawe. Uri kwabyumva ngo ibyo urabikora nawe agahora agaceceka, maze ukibaza yuko wewe nawe muhwanye, ngo izabiguhanira, ngo ibiguhanire, ngo byose ibishire imbere y'amaso yawe. Wa mugore we uri muraja muri family planning, ibyo urabikora nayo igaceceka, ukagira ngo muhwanye nawe, ariko izabiguhanira byose ibishire imbere y'amaso yawe. Nkabashatse kubwira abantu bari kubayanigagura abana bababyara ngo nuko babye batabashaka bagenda kunigura. Reka ndakubwire mwene data, nyoko wawe ntago yigeza kuniga, yarakuvye yaragutungubaho, ariko we yageza aho urera abandi urabyara unigura ngo wamubyaye mu buryo udashaka. Ntago iyo wifata ntago bari gutera inda, iyo wifata ntibari gutera inda. Reka ndakubwire ibyo urabikora nanjye ngahora, maze ukibaza yuko mpanye nawe nzabiguhanira byose mbishire imbere y'amaso yawe. Uwo mwana uri kuraniga, uwo mwana uri kurica ngo nuko umubyeyi utamushaka, ndakubwije ukuri, indirimbo ivuze iti ngo ibyo urabikora nawe agaceceka, ngo maze ukibaza yuko muhwanye, ngo izabiguhanira byose ibishi imbere y'amaso yawe. Reka ndakubwire mwene data, nkabambwiye n'abantu bakoresha amapridansi, yaba umugore yaba umugabo, ibyo byose murabikora ikicecekera, mukagira ngo murahwanye, izabibahanira. Ibyo byose mukora byose ibishire imbere y'amaso yanyu. Imana ntago ikina, Imana ntikina bene data. Bavuga ngo Imana ntago yica, ntiyishuye umugabo. Imana irica, ntiyishuye umugabo. Ko mufyinata, murafyinata. Imana ntiyishuye umugabo. Imana irica kandi ikanakiza, ijana ikuzimu ikanakurayo. Reka ndababwire bene data, ntimufyinatishe Imana. Nimba muzi ko muri abakristo, mugikora ibyo bintu mumenya ko ijuru ntago murifite, kandi muri mwebwe ntihazabura abazagwara amakanseri, ntihazabura abazagwara ibibyimba mu bitereko, ntihazabura abazakubitwa inkoni y'Uwiteka kubera mwanze kumva. Aya magambo si ubwa mbere muyumvishije, muguma muyumva ariko mukanangira imitima yanyu. Muri mwebwe hari Imana izakubita inkoni, hari Imana izakubita inkoni. Niho muzamenya ko Uwiteka Imana yababaye, niho muzamenya ko Uwiteka Imana yababaye. Reka ndababwire nimuhindukire, ibyo ngibyo bitagushikaho rero ni wihane. Bamwe mugenda kwifungisha ngo muri ko murabyara ku rugero. Reka ndababwire, reka ndabaze mu bisanzwe, burya abo bana uri kurica, iyo Imana yakwima n'umwe kandi uba uri kurarira ati Imana wampoye iki, Imana igufungura urubyaro ubyare ati
nje kwifunja ngo mbyara buri mwanya. Reka ndababwire bene data, uraza amarira bari kubayira abantu batabyara, urazi ko hari abantu benshi badafite abana, urabizi, ariko Imana yaguhaye abana, uri kurakora iby'Imana idashaka. Bene data, nimuhindukire, Uwiteka Imana nabaha umugisha. Ndangije hanga, reka dusenge. Muhindukire mwihane ku Uwiteka Imana, ntanezezwa n'ibyo bintu muri ko murakora. Reka dusenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo ndagushima kuri ijambo duhaye. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, rigende mu mitima y'abantu, igende rigire rihindure. Mwami bariko barakora bino bintu, Mwami Yesu, Mwami bihane kukuraje, bihane kukuragarutse. Urakoze Kristo Mwami. Umwuka wawe wera Mwami kuri kino jambo. Mwami Yesu, Mwami ndakwinginze umugisha umuntu ari wese ari buklike kuri video. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Uwiteka